Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lestarikan budaya Aceh Nangro Darussalam di Kampung Aceh Yan Kedah, Malaysia. Aceh yang katuk kuno Kampung Aceh Yan Kedah. Yang di sini apabila nak mengkawin urang-urang Aceh karena baju Aceh karena kelamin Aceh nyoku penting katanya. Tanda katanya cinta ada do udah galak ho dajak dah pulara.